Ti Masakbayan. Ita papagaya, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay weta alawa sa napuluan. Kinatib ka, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Para kan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda para kan ka. Nakitak ngamin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ka nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam napudot mo tanti ulom. Disturbo kan tong mat ngamin. Kasano ko mama disturbo ka? Kat awan mo tararamidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anyapay kanyak. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan. No kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakin ka. Sa anak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa'y anak ki asawa. Anya? Oh, para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amono niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta dyan nakitak nga inigaman ni Marlon itay Isong agpaiso. Ah, kukwamon. Kanam kit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw laang akasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano, damot inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya ko matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan naksi ka, Marlon. Apay ka di aya? Aggidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Among si Kamarlon, jakon maguston ti kastangar aramidang. Kapay namin anak udot ti ulong kanya. Datan tikit kita ang dagiti tattaw di kalsada. Adaywan nakman. Ang mga napanunutan da anubyo ka. Talaga ka di adino kaya ti makigiddan kanya. Adamat motor ko. Mapalin nga itulod ka ije balayo. Tas si daglaang mat ije balayo ti pagababangak. Di mo ipilit ti kayat mo. Naimbagak ajak kayat. Jak kayat! Asino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga nuagselos ni nanang mo. Ay saan iti anya aga pa nga agselosak. Kay kayat ko kit dia. Tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutan nga agluto lakay. Silpon mong samat day jay, Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatatang. Nukasta. Adag papapansin kan ka ijay. Ituloy tayo kitintimangan. Ah. Di tayon pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Ad-adda masurunak iti day di ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabaho ita? Alas 8 mananglay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang. Kapilitan Amumot nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti tay manugot a makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka diti agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunat. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli. Ay awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita. Para kadikan ko na day ta sabong. Wen ko ma.
Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga glangan tigayim ko? Mala daw lang basit. Tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan na iti sabong iti lamisan na. Sige lang. Ibagaktukan ko na si katinangtad. Man, tulungan nakman iti gayem mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Sino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, adda ka matgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mat, ay dyan lalaki. Mano abulan piman ang nagpapapansin dyan tao kan ka, Beshi. Pansin naman piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sana pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa? Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kurso nadam da dya Marlon. Sikan ti agpaaram kan kwa na. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kwa na. Kat sika nga rog ti kurso nada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom. Amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kitisabong nga intad mo, Marlon. Ay, awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaokan ka iti kalabas. Anya kalakit din na ya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asanak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa yan nakiasawa. Talaga lang, Pudno day tanging bagak. Isong aging gaita. At papapansinak latakin ka. Sika talaga. Sige, agsubli akon iti lamisaan ko. Taamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Awan dakas ang mapasamak kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali a papananta. Uy, naimbagpaykan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kumang, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso ko matimangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanya. Ha? Dahita kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanya? Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Nay, Pele. Asino talalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka barog. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa ditoy. Mangirwarak lang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kun tatang. Agtugaw kay kit di tatap no maam-am mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakikita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wen. Ay na. Malagip kan. Kung nakakon kay.
Sa dino nga itinagamamuan nyo iti anak ka. Kanayon alumabas ni Feli iti pagababangak idi uncle. Ket tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Ah, talaga hamat ni gasat anya. Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ka. Masigurado nga danamnamam kenkwana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabong? Ti anak ta, bakit? Ah, kayat mo asawan. Adagdat daton iti anak ta. Wen, kat imay pay dito'y balay idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaang. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla nasingpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apa-apaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo di nakita nga agab-abang ijay. Ah, ay kat isuday jayin ah. Ah, ay kat sa dino ti ayan di Feli. Ada iti silin na. Anya ti bagam kenkwana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunak kenkwana. Simangpag kayo matgaya man, nanang. Kasangsangpet ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amum kenkwana alalaki. Ni Marlon dayjay, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo anak ko. Saan amabalin ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamot ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maamamok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kay ijay balay. O sige, okay lang kanya. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wan gayam. Ibagam kin ni Arlene Tagigiddan tayo ang mga ninton alas 12. Ilibre kayo itigayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayam ko. Okay lang kanya. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Wan nana. Kanayon ko makita ti anak yo. Tunggal lumabas iti pagababangak. Ngam awan tured ko idi makisarita ken ko ana. Jak impagarop at tinagaplayak kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pay. Pele, agtugaw ka man pa anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Ha? Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang met. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyak tisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang met. Ang mga no agawon pa'y ti sabalik. Saan ka mapasamak day tananang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko mapapanin titawon. Manumot ng titawon nyo kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamutin aw-awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit?
Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat tanakas ta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak ka dagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay ka na yan bakit? Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtungan iti kabiitan na panawon lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuriring tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mat anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mat ket di ti makunakkan kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Ket, kaano nga ro dasong batam? Dayta tijak pa'y sigurado. No siyak ti sika, aklo namon. Mapmapanan ti tawon. Agyaman na. Tay manugot ka nga agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kat kasla pang sosyal. San eh? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga nung maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo ko lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Awan gayam. Sakbay amanganta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano ka di asong batan na? Aklunon nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intuloy ni Marlon tinagdaton kin ni Feli, ngam kasuron ti balasan. Kinasarita mat ni Arlene ni Feli, kat naibaga na asan adakas, no ikan na iti tsansa ti baro. Kat dita, inot matlaang alimbag antirik na ni Feli ken ni Marlon, kabayatan ti panagkadkadwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman na. Tay manugot ka nga agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sama ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. San mat? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka, amano maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo ko lang iti duang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awan gayam. Sakbay amanganta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya dayta? Kaano nga asumbatan na? Ha? Adda ka dinamnamakan ka? Adda ka di mariknang apanagayat para kanya? Kwa, Marilon? Damot kit di? Ha? Kayat ka di asawan dayta? Nga awata mo ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka.
Saan ka nga ta agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya. Nuaklonan nak. Ikarik ngawan to Apolos ti pagbabawyan. Sige. Aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, taaramidam ko ma, noan niya tiing ka rin kanya. O gusto, friend, da kayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko. Ta kasi tinaibaga ko, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamot, nagpintas kang tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron. Di urayam, adan tulak ta dumteng. Kanon to pa'y. Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabuteng ang agbaak. Ada ako, nanang. Ada yung take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay, sus, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisumdit taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Mayat ti isem mo ang naghawid. Kumusta nga iti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day ta good news anak ko. Dakamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, dakamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaon ay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ni nanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ah, excited lang, mo't anak ko. Kaya't ko ngamin amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kumusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at tamot ading ko. Nakaawag ka mat? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay ah. Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo iti, manang. Oh, no kasta. Sinong batan na kan ni Feli? Wan, manang. Ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita ken makadwak man ni Feli. Ala, tratuam ana saya tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno maliklikan ti apa. Wan, manang. Laglagi pagdagitang yung bagayo. Mayat ti kasta ka panunutam, ading ko. Agpadamutten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunak manen. Ni ading munsamot jay mawaglay ka. Wen, tatang, Kanya timbagana. kasta unay tiragsak na. Tainaklon ka nun ti babae, anabayagan nga ar-arapaapon na. Jay kunam ngagnagan iti Feli. Wen, tatang, isumot ti sang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rudaan wa damet ten nobya na. Idi pa'y nga ibagbagaken kwa nang agbirok meten iti manugangag. Wen nga ron, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adanton apo ko yo. Ket si kangay. Talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damat ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ate urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon, nakita ka rin war ka itay. Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak ha? Kanamat ngaminan
Tapno saan ka mabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaaramin ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kano ngamin dagitoy a report inton bigat. No amukla ko maday ta trabaho. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak matkit di nga aramidan. Ala, agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko ah. Wan, kanag to inton madamdama. Anya dyan nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agin didi. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidam, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaalak ti ag multitasking anya. Talaga mo ta. No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, wan mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa isinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon. No anya tinakitam kandangag mo, di iso day tiyan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Beshi. Agurnong kami pa'y Narigat samot ti makiasawa. No awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka, Marlon. Ay, awan ni Fele. Adda na patag-alakad na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Ang saan nga iso ti gagarak. Ha? Anyat kaya't mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yun, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga damakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Ala, agtugaw ka, taipapudot ko ti kape. Wen man nga ro, dangkal. Kaya't ko ti kape yun dito'y kat. Native akape ko naman. Ay katuan na, taisumot ti kayat me kaninanam. Ay bagay, aglisi ka man, taipapudot ko ti kape. Apay, anya ti aramidin ni Marlon dito'y lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ti makis-istorya ka na ta. Kasta, Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti suntobe, may son-in-law. Oh. amom lakay. Isulaang man tinagbalin anubyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Fele iti kat saan akasta. Ewan tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga lang siguro asan nga isudakan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Apay ngay. Amang nga numangag ni Marlon. Katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga'y tinaramid na dito'y. Nakiis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalom da nagsarsarita kini tatang mo. Ala, amang ano kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan anang erwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartag ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, wangayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila ka dagiti apapeles iti opisina na panakitay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabaho.
Sika magayam day tabarok. Apay, Agpatulong ako makada kayo, nana. agpatulong. Anniversary mi kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Kitaan nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay a Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya tulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak. Para matitinobyak. Nana. Anya nga tati kayat na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan. Tinapatag kat nagkapo iti puso. Kuha ko ma, nana. Okay lang ka di kada kayo? No ag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasar mong ti anak may. Uwan, no manugot kayo? Ay katun barok. Apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapol mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ket? Anya nga tati mahet a regalo para ken ko ana? Mabalin mat nga alas. Kas ko maitit kwentas. Ayam si kaman, numano ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas? Ipadas mo lata, Wen man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensya kan, Feli, Saan ka masoko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita. O sige, ano sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako ito na imbagana. Wen, okay lang ang kanya. Maawatan ka. Ala, bay nga ro din, tagi na na. Wen, agin anak ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, Nagtumara ko ni tay. Sige nga rod, agin anakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Nasaya at matkit din no marabiang kayo. Saan kami painghamin ang nakaset up dito Di ka madanagan. Ag-text sakto ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan niya man na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi pa kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman akmanen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon ang makan bakit? Ungarod lakay. Hey, mga no saan tayo ang maibos na ita. Adapay matkit di bigat Ayon gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day Ruar, kasarsarita na tigayam ni Feli. Ang mga nupaawi din jay anak ta. Siguro. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, nana. Ay ket, idepan tayo nga roden ati silaw. Agtugaw kayon adwa. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat lang tiri daw, bakit? Wan ka de, danag mun ay alakay. Apay nga. Nakaigdap mo tan dagiti silaw ita balay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsama pay laang. Tadaan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunak laing day jay, takayat ka surprisain. Kaya't ko ngagbalin nga espesyal da ito nga aldaw para ka data. Kaya't ko matlaing nga laing da ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me?
Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la kuma, tauman nugot ka nga kalaysata. Umanugot nga ta ni Feli, iti kayat ni Marlon ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu italawa sa napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ting masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Feli ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Kasta unay mat aragsak dagiti dadakkel ni Feli. Katsang kadamagda no kaano ti kalaysada. Kabayatan na, plano ni Marlon a sorpresaan ni Feli. Iti umadaning anibersarida. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas na napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Will you marry me? Sigurado ka ka di, Marlon? Wen, sigurado akon. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay la kuma, tauman nugot ka nga kalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula kay. Ayun, bakay. Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakay. Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan niyo nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano niyo gaya man kagkalaysa? Uwan, napagsaritaan minti may papan iti dayta abanag. Hay, sana all manen. Si kakit di man. Aklo nam ngaminan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manen tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta abanag. Ang mga no isupay dayta ti pagsakitan tinakam mo kanya. Anya? Tatang, nakaidasara ko niti kanan tayo. Tatang, Wen, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Laika, anak. Apay yung tatang. Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak mawatan wanya ti marikriknak. Anya, kaano pay? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga rod, mapantayo adago si di ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ating mo. Wan tatang, ngam ito madamdamhan. Urayin naklabiit, ala aktiwalit ko, mapantayo ni di ospital. Oh, manang. Adda ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Sige, awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Jak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa balya pampanunutek. Kwa, Marlon, adda kami dito ospital. Ha? Sino tina-ospital? Ni tatang. Ha? Anya tinapasama kini tatang? Kanat asin makit ti barukong na. Ang awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ala, ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng.
Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Remor mat itay? Ni, saan anak pakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta? Dahil ti tijak mo. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Itamampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ko. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa kumpanya ti pagtrab-trabahuan niyaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Day, anda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara ko iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang kani tatang ti mga nanang. Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko ni ti silad ko. Kaya't kung ti aginana. Ne, apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. Ay, uray siya. Jak amaw, bakit? Tilang amaw. Kat saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nag-apada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, Manang. Kumusta ni Tatang? Antanas kan ang mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak, Manang. Pasensyakan Kurang mo't ngamin ti kwarta. Saan pa'y mo't abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Nayunam ko ma. So katakto matlaan. Dakkel mat gayam ti babayadan, Manang. Wen nga rod. Ang anusan tinapatag. Agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak dita, Manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa ko na, Marlon. Anya ti kayat mga sawan? Sino di mawag kan ka idi na minsan ngal daw? Dayjay, Sino dayjay kunak? ni Manang Laika. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, animanang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak kan ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanyak? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin. Diretsaan nakman si ka, Marlon? Pasensya kan. No limot ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga rod dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni Tatang. Kat pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Anya? Apay nga rod na italaang na imbagam ti may papan iti day taabanag. Gapo ta mabainak kan ka. Diyak kaya ta madismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka inton bigat? Apay mo't friend. At dadetyo ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat! Sumurot ka ni Marlon iti ospital. Ha? Sino tina-ospital? Anya tinapasama. Ningarod tatang na. Jack among mano alawas gaya mong nanday di ospital. Inlimod na ngamin kanya. Kaibagbaga na lang idikalman takinom prontak. Isumat lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod beshi. Naimbag narod ko man imbaga na kanyak. Nagilimod mo at inuray na pa'y ang makaungal takkan kwa na. Ala, kuyugam to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong may ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, Tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko. Maragsakan ak unay, ta sinarungkaran na.
Nasaya atak matlatta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umunan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyamanak iti apo. Mariknak nga inot meten nga subsobli ti pigsak. Agpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mutaan, dagiti agbalin to nga apo ko yu. Kaano aya ti kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mi lang ti panagimbag yu. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kan tumaran yu dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita am ading ko, mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wan nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti ka sa rami. Ay, pasensya kan Amumat. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan do di si kalaang. Maawatak, Manang. Imbag man, taimman nugot ni Feli am ay tantan pailaang ti kasaryo. Jack pala na ibaga, Manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la ko Di ka matanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktukan ka. Isublik ti kwartam. Saanan, Manang? Agurnong kami manin, Naimbag kanyak, tawan ti asawak kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapay la kumatamaawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay lang man. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto matkit di. Tapno, dumakal pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na ita maawatam. Di mo matlagayatan tinapasama. Kan may sa, mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasatak ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agurura yung dananang kantatang ijay. Anyati ko na ang Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wananang, Nay, apay ngay. na ospital nga ni tatang na. Katdakal agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti pa nagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudon nanang, ngam kam amuklaang, takaibagbaga na matkanyak. Kinapod nuna, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, tagimbag magtan. Day, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod, ngam madama nga agpapaimbag itan. Ay, ano kasta? Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manakaw. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaurnong kayong tumatlaan. Kumusta nga'y tinapanan niyo idikalman? Okay man, nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mo't kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimwardan. Saan pa'y? Amang ano, intod sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo iji ospital. Nasaya at matngarod lukas ta. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti impaaramid ni Sir Idikalman. Siyak tinang ipaaramidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan, ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit di man. Agpalpalakpak manandag
dagiti lapayag ko, iti kasta nga imbagam. Pudmut, beshi. Diyak ilibak, tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Rimor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan ni imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagningi na ti agas na. Anong sama, tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awag Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawa sa napauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Charlotte Letes Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inlimod ni Marlon Kinefeli, ti kasasaan ti amana. Agingga nakadlaw ti balasan, kat kinumpronta na ti baro. Gapo iti dayta, naitantan nga rod ti kalaysada. Nupay kasta, nakarwar mo't lang iti ospital, ti ama ni Marlon. Iti may sangal daw, imawag ni Laika kan ni Marlon. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Asino ti awag? Ni Manang Laika. Madanagan nakit din. Song bata mo, amangan no napatag mo ti ibaganakan ka. Wen. Hello, Manang. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y balay de fel ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pa di ti balay. Makapadanag kamit Manang. Apay ka di? Anya ti pagdanagam aya. Umay mo lang alaon ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daddo maagastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka di? Makapadanag kamit Manang. Kunaklakit din no, daman ng dakas ang napasama kinitatang. No kasta, matuloy ti kalaysata? Una, ang damat ti kwarta nga inter ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa iti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nakdayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Aguray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Na-trauma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat, tayin sukat na ni Manang ko iti baknang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti day taabanag. Napalabasan dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Ada intad ni Manang Laika. Apay nga inawat yu pa'y laeng kat dakil ti gastos da iti ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano di naawatan.
Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo ah. Sobraan, Nanang. Awan mako nakiti pamilya ni Marlon. Ta suportado damat ti relasyon mi. Ala, kat nagkasapulan dan to iti tulong kada kayo, ay kat tumulong kay to matanak ko. Wan, Nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan, Gayam. Kumusta ngay matdagiti taraken nyo ababoy? Ay kat mabalinan ang maparti dagi jay. Mabali na makita, Nanang. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya tinako namin iday to'y agam. Sigurado may bagay kan ka dayta. Sigurado ka? Wen, Sikamutan ati agpili, no? Nya ti kayat mo nga isuot ko. no siya. Daytoy agawon ti may bagay kan ka. Sige. Dahil tinarudan ti gatangan ta. Manungay dayta. Siya kung ti agbayad. Tapos saan ang maibus ti kwarta nga intad ni Manang Laika? Sigurado ka? Wen, idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apag gastusan tayo. Ada ka din nalayo ang makeup artist para iti kalay sayo? Awan pa'y nga rod. Adam ang muka bakla. Siya kun Manumat ti singir mo, Beshi. Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, Beshi. Manong nga rod ti singir mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaan ti bayad yo. Wan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan ni. Da kayo kat di man. Pudno ti bagbagami, Beshi. Dayjay lang matiam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel? Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon iti na ospital ni tatang na. Sige, ibagak to nga rod ka ni Marlon, ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, Beshi. Kabaalan mi dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, Nanang, Tatang. Kablawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, Tatang. Agyaman kami, unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anya nga tininaon dayta sobre, tatang. Lukatan nyo Agyaman kami man ng Tatang. Awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy matlaing inti kalay sayo. Kahit pasensya kayon no sanak siguro ang nagsakit, amangan no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, Tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanan. Kasaan nyo mag-anagayatan ti pan naka-ospital yun. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Yan may isa. Okay lang kada kami ti simple akalaysa. Di nakatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, itaman nakaawat kayo, anak ko. Pero, no okay lang kan ka. Kit, ijay balay ko matipag na edan yaw. Amangan no saan kayo akomportable, no ijay kaming agian, tatang. At damat ka din regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barao. Kay kayat mikit di no ang nad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Sa may sa kakaisunang anak mi ni Fele. Awan ti daduma mang tawid iti balay me. No di da kayo lang. Anya man ang atawid ti bagbagayo, Tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay langan ti pagnadan yaw. Anya ti mako na, Marlon. No siyak, okay lang, met. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta. Ijay kayo nga ron nga agnaed. Uwan, tatang. Basta okay kada kayo.
Kay kayat mi manan kanina nang iyaw. Agriin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Nay, apay ngay. Nagmading nga rin tiriknak. Ha? Anya ti marikriknam? Tsak mauawatan. Maululawak. Agpa-check up ta nga ruten. Ang mga noan nyamat tanday ta. Agsagana kakit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulangan ni nanang inton madamdama. Ta iso ti kadwak ama pa nagpa-check up. Sigurado ka? Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagik. Agsaganak kanta mga numaladaw ka. Sa nabalit damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaangan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasaritan nak ni Marlon itayan ako. Anya timbagana kada kayo nanang. Tibilin na kat ipa-check up ka. Tamadi ka no tiriknam. Huwag nga ron. Maululawak. Amangan mo no agdadagsin ka na nako. Diyan ka mo nanang. Mala, agpulis ka nga ro dun. Tainta agpa-check up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko. Kumusta ti panagpa-check up yo bakay? Anya nga itimbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya timbaga da ay ti ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrek nana. Ay nanukas ta. Adan tumatan apo ko ta. Ay Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag kadata iti lula ken lolo. Masikog kagayaman, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nanang nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit kumit ngamin. Madanagan ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangak. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y ngarod amabisin. Nagdagulit ka matan. Ay, ala, unin. Di ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan, ibagam lang kanyak, wen. Nasaya at mata nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang. Napan nagtigos. Agsublinto inton madamdama. Mabisin ka kadi? Ay, saan? Mapanak lang bit iti CR. Kaba alam tayo mapaniti siya? Wan. Padejek to ti anak tayo ton madamdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupro pamlaunay ti anak yo. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang, numakita na ti apo ko na. Di mo mat nga minintugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia ija abroad. Saan ka di? Wan, iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to kini tatang O may to bumisita ija balay. Wan sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Inton bigat ti malam, manang. O sige, ag-text saktukan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, adda ka di pagbayad yo diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay.
Saan ka pa ya, anak ko? Sabaw man dayto yan, nanang. Una, masapol amangan ka itinasustansya. Tapno adda digin ni baby. Da kayo ngay, nahan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan kay dirabi Ala, si kamot ti makaam mo amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak, nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impaburak kon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kita, Apay ngay, nanang. Awan mo't dayta idi kalman. ay, saan anormal ti kastoy ako, Lord, anak ko. Makatawan pa ila ni bebe. Apay ngay akas taoy. Ay, masapol ang maipacheck up. Ipa-check up tayo nga rodadagosan, nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda, nanang. Magpulis kang arudan. Alaam mo dagiti gabit ni baby. Taditay amo numaadme tanak ko. Uwan, nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas dao dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko. Diyak lagi ti kabalan no mapukaw ko ni Caleb. Amoy madanabayag nga rapaap ko ti maadaan iti anak. Nga maapayakas ti matag ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya ti maamuan da Pelican Marlon, may papan iti anak da. Papagayang, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay utaalawa sa napauluan. Kinatibkar, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagok tada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.